yaba futhi isidudla lasendoda sithondi siyafafaza bhande emtshele kwani bafazi baningi lento yenkunzi yemphongolo intuthu emhlophe equbuke ebunyameni baxhophile bonke abasabona bathothoza ngiphethe ijongo bafowethu leli jongo leli liyangideda ngifuna lichaze mfowethu sawubona bodi uyaphila yazi lento ukuthi i-coincident vele kuqondana izinto uyaphila mfowethu hayi qonde waze watshela hayi siyaphila mfowethu siyajabula ukuba nawe uthathe lithuba ubingelele mfowethu ubingelele wonke umuntu ophambi kwakho sanibonani tumelanga feni ngiyanibonga abalandeli bami ngakho konke ningenzele khona ngiyanibonga abalandeli bami ngiyabingelela bonke abantu abazobuka umbukiso njengamanje ngiyayithoba ngiyazehlisa lo bingelelayo uThemnkosi umfana kaXulu phansi amaphumulo emhlangandlovu emvoto ezinsongo einsizweni madoda owaziwa ngejongo elisha la emculweni abanye bathi simukana ndona nakho ke mfowethu mfowethu ngiyakubona lapha kuhle mamceciswe kuhlotshiswe lapha lingcolile itafula ngiyalibona igolide ecengwami yebo lesibusiso leli golide ngesaba ngisho ukulithinta 90 efuna sikhulume ngayo yini lento indondo lebhodi umsebenzi wabalandeli bejongo elisha umsebenzi wabalandeli bakaMaskandi umsebenzi wabalandeli bomculo wonke iSouth Africa yonke naphesha kwelwandle abafowethu umkomelo abanginikeza wona lona ngokuthi bengivotela lapha kuManima Awards okay mfowethu abaqababe ngaqali izintathu 2021 ijongo elisha la wina laba number 1 khona kuManima Awards iwina ibest inkunzi 2022 labuya ijongo eshaya futhi indondo ibest male khona kuManima Awards liphinde labuya manje ngo2026 layishaya futhi indondo iyo le kodwa ke kukhona konke enginakho akhona ukuthanda kwami akuwona amandla ami kodwa uthando engilinikezwe abalandeli bakaMaskandi abalandeli bomculo wonke uzibongela uthini kubona mfowethu sisaqala nje inkulumo ubonga uthini kubona mfowethu ngiyayingiphelelwa amagama ngoba ngicabanga ukuthi abafowethu iyona yonke into asebengenzela yona kusukela ngiqala ukucula kuze kufika isikhathi samanje kumele ngabe kukhulu engibenzela khona kodwa amandla engakawatholi abafowethu ngihlale ngibabonga futhi ngiyohlale ngibabonga ngibonga nje kakhulu ngiyafisa ukuthi abafowethu ngempela ngibakhombise ukuthi nginothando lokuthi ngibabonise lolu uthando bona ababonisa lona kodwa nje ngiyabonga abafowethu abakwenzayo kumina ngiyafisa ngathi bengaqhubeka bekwenze njalo mfowethu ufika nini lapha emculweni kule ndima senginesikhashana ngizothi nje buti ukufika kwami ukuqala ngithi ngiyacula mina ngiqale ngo2013 iqembu engangikulo engangihamba phambili ngokulida kulo kwakwamajongo amahle lapho kwakulida mina njengejongo elisha kunomfo wakaNongoma ekwakuthiwa uMambusha umfowabuthelezi owayenza indlela zombili ibaking number 1 no number 2 bese kuba khona lapha na uMareza umfowandlovu sasisebenza nje naye ngokubambisana ke lapha nalapha kwakwamajongo amahle ngiyinqinamba ke ngoba la emculweni vele ayihlali ngakwephi siyakwepha ngase ngiliyeka lelo qembu lelo ngase ngimela ngaba ijongo elisha ukusuka emva kwalelo qembu lelo until kuze kube manje sengiyijongo elisha sisekuwo lo msebenzi wakho wenza iziphi inkinga osudibana nazo engakukhona umuntu okuphethe akekho umuntu ongiphethe konke ngiyibambele konke ngiyazenzela so ngoba ngishilo ngathi kunengcinamba la emculweni kuningi vele sihlangabezana nakho kodwa ngesimo ke sokuthi into esiyenzayo siyayithanda noma ngithi mina into engiyenzayo ngiyayithanda ngingaphulumeli wonke umuntu into engiyenzayo ngiyayithanda ngiphokophelele ukuthi
ngikwenze lokhu okufunwa abalandeli kumina, okufunwa abantu kumina, nanoma ngabe ngiyabona ukuthi imvula ziyanginetha, kodwa ngiyavuka ngikoshe ngithi abafowethu bayangibonisa uthando, nami ngibabonisa uthando ukuthi ngibanikeze ukudla kwendlela. Yebo mfowethu.